Mufambisi wa xikolo xa Kwangalatilo Moses Tembe va bakanyele tlhelo mhaka leyi nga eminon'weni ya vanhu ya leswaku xikolo xa Kwangalatilo xi nyike Buti Majuli digiri ya vudokodela. A hi tweneni kandziyisiwa kona loko va tlhela va ku swichupuchupu hi vona n'winyi. Digiri ya vudokodela eka xikolo xa n'wina hi hlamuseleni hi leswi mi swi mi kokeke rinoko ku fika laha mi nga xixima Tatana Mabunda. So sungula na ku endla ti-corrections nyana leti ti nga kona laha ku ri hina hi va nyike degree swa vudokodela PhD hina in terms of ya ti-act hina I accredited ku nyika ti-degree or to confer degrees a swona sweswo swi kona ka act ya 101 ya Higher Education Act. So van'wana swa vula leswaku swona a nga ku na contravene subsection 68 ya this act ya Higher Education a hina a endlangi swona leswi hina hi nga swi endla a ku ri matric band hi vitana meyara loko hi vitana meyara a ni meri wa hina wo accessible comrade Basani ena ni xivambo wo accessible loko a fika laya hina swihlangi swa hina swa ma-grade 12 swi hete ku tsala leswi swa trial leswiyani se ka hina swi mbala magaweni ku ri loko hlangisa swi mbala gaweni i motivation a nga conferred degrees kambe Tatana Tembe ku mi khomanyana enon'weni sweswiwani ni loko hi vona eka swiyenge swa mabulu Tatana Mabunda va ri vona sweswi a va ha ri Buti Majuli hi vona dokodela Majuli a va ambarile na gaweni leriya ro tshukela leri mbariwaka hi vanhu lava va va karhi va ambexiwa vudokodela hi kombela mi hi basisa swi vula leswaku a ha vuli ku Buti Majuli dokodela Mabunda sweswi na tinjeti to tshuka mhaxi a ku na taxi ya khala yo tshuka na njeti tin'anga ti mbala tina ni ticheka lexiyani leswi hi nga swi endla hi xilatini va honoris causa swi vula swa ku yo n'wi xixima njhe hi nawu wa kona wa leswi yena swi endla leswiyani a nga fanelangi loko a tsala a teka a tirhisa correspondence na n'wina a nge tsali ku Dr. Majuli a very just that honorary thing leswi va swi endlaka hina hi va honorary mhaka ku loko langita the happiness index ya misava hinkwayo South Africa yi le ka 103 out of 149 countries vona va tisa ku tsaka no hi hlekelele i ku xixima ku honora ku ri va tisa ntsako eka nkarhi lowu wa ti-pandemic leswi swa ti-COVID-19 vanhu va kota ku hlekelela matwisisa so vona loko va ku i Dr. Majuli ba honoriwile ba ku Dr. Majuli there is nothing wrong a ni ri ku na va Dr. Khumalo vo tlanga tibolo kambe Dr. Khumalo i vito ra yena leri nga nyikiwa hi vatswari va yena a nga nyikiwa va i Theophilus Khumalo leriya hi ra bolo na Dr. Khumalo leriya there is nothing wrong a mina ni fanele sweswi ni voni Professor Tembe ni nga ti vula ni mani Professor Tembe or Professor Mngisi Ngubane so leswi a nchumu leswiya Tatana Tembe swi vula ku mhaka leya ku xixima vanhu ku fana leswi mi nga swi endlela Tatana Buti Majuli hi swin'wana swa leswi mi tshamaka mi karhi mi swi endla tanihi xikolo loko mi karhi mi endla ti-matric dance ta n'wina na xinyori hi n'wi endlerile stadium a va zali va vulavula nchumu hi vitana Inani Masoul Brothers a nge se lova loyi leader ya Masoul Brothers hi fika hi va xixima a stadium ku ri na vanhu hinkwavo a swo sungula hi inani hi Dr. Majuli na meyara hi n'wi xiximile hi n'wi nyika inani certificate xa ku educational thesis a ku na honors yena sweswi ende u register masters we appreciate good things leswi vanhu va swi endlaka but in terms of appreciation I contradict any act of anybody because we are not entitled to issue degrees Tatana Tembe xin'wana lexi xi nga hi hlohlotela i ku Helen Adolfeld loko mo languta tifoma Bantu Stadium hi la ka hina na ku nga ri celebrate Dr. Majuli certificate hi lexi hambi wo languta tlhelo eka zinanguta